إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فسرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. جزاه الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته، ونسأله جل جلاله الذي جمعنا في هذه البقعة الطيبة المباركة أن يجمعنا كذلك في جناته في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه الأوقات التي تبذل والتي نضحي بها في سبيل نصرة دينه ونشره والدعوة إليه، أن يجعلنا هذه الأوقات أوقاتا مباركة نكتسب أجر ذلك عنده تبارك وتعالى. يتولى ولي الله جل وعلا كانكو الله جوجور مينغي ياجو كانكو الله جوني ماجي مو نيمي نيربين oɗo nema timmuɗo wi'eteɗo islam, diina ko allahu jalla wa ala suɓi hakkunde dendaniga diinaji ɗi, wono wiiri en noon ko deftere makko teddude inna ad-dina inda allahi l-islam. kanko allahu jalla wa ala nde o suɓino kaaɗo diina o fawti reenugol ko, o fawti saakugol ka, o fawti townugol ka, o ɓanta fi makka e dow dendangal diinaji ɗi, o fawti kadi wonde o timminay kaaɗo diina. Imam ابن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عقلاء الناس. سمع الرجل في مكة ينشر عنه أنه مجنون، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ضمام ليرقيه. أولو سكا ويتيرو ضمام رواياته أفضل إن مكة إنما ضمات بالدال ويمن أغنو onani hino saake no yowte fi neɗɗo ko yaaruɗa wo ko fi makko wona wolede wonde ko feetu hakkille makko ɗen boni, o watti woɗugol tibiri ɓayti ɗuuɗi tawi kanko dimat himo woowi ñawdugol feetude
o moccaɓe ɓe ndikka o desidi o yahani haa o yiida e o suka wona ɗo wolede fi mum o ñawda mo wonno allahu subhanahu wa taala ndikkina o tigi o seeni makka himo tefalando fi o feetuɗo makka wona ɗo wolede fi mum ñande goo o hawre nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari ko ɓe suka paykoy no iwitiri ɓaawo maɓɓe hino wooka o ari haa o ɓatti paykoy koye fof dirti o inni ya muhammad mi nani wonde a sella no woodi ko hewtitima a jaɓanayɗam mi ñawde mi moccama wonno inchallahu ka ndikka kama koɓe maaki hari dimat imo marno aslu tawhid on wa in kana yaishu fi lkufre nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanimo inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انتم ماذا بي كفى يا محمد واني اعد علي كلامك هذا لنلعب معكم أما بعد بفكت يوتيوب الدمات ويو نلعب من دار يبفل تنيمو يكونغو دي وولي وجو نلعب فيلتي بماك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بنبي هذا جوفني كده بماكي أما بعد بفقي يوتد وبي أعد علي كلامك لا بجتتي مبيد من الله صلى الله عليه وسلم في اللي تنمبيد وفنقل بيت سميتتي وماكي كان قدمات وني محمد mi neɓinande haalaade mi heɓi ke mbineɓe ɓe mi heɓi ke yimoɓe ɓen ko wodata ɗum mi heɓi ke haalaaji eggaɗi ka defte tawrat e ka defte injili kono hari mi meeɗani nande sifaɗi konnguɗi maɗa o wi o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam foltu sookede maɓɓe ɗen o waɗa ɓe bayɗa o ƴettuda e maɓɓe aadi wonde o naati e kaaɗo diine nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kono wonaa fiima an tun fiima an e yimɓe ma ɓen fof ƴettantalaa ɗo aadi on naate ka l'islam o wi o nani o jaɓi o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ɗum ɗo ko konnguɗi seeɗaade ɗi neɗɗo joomiraaɗo haqqille anndiranooɗo haqqille marnooɗo ganndal fewndo on tuma woni ko o nani ɗi yonimo tawi alaa ko o waɗa hannde kadi so wonaa jebbilana ɗo kaaɗo diine wonɓe wiiɗaa enen hannde wuurɓe haa allahu jalla wa ala tebbinani en deftere o wi en alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislama dina ko nema mawɗo yo allahu subhanahu wa taala arsuko en jogagol e tampagol e kurkanagol e reenugol e wallitagol fi makko fodde kala ko waawɗen bii e wuuri haa ñande nooti en noddaande makko ɗum hanko allahu jalla wa ala
e oɗo kikiɗe yewtere men nden nde yiiloto fii toɓum gootum kun toɓɓum ko huunde maapinde fota tawta ɗen jorti allahu jalla wa ala yo waɗan en e oɗo kiikiiɗe kawral nde yewtirten deftere makko nden e sunna nelaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam fiiyo en waawa ñawdude ma walla etuɗen fii ñawdugol nde ɗo nawnaare ndemi woni arde sifagol fii mum ɗo ɗulle ko nawnaare nde ɗo ɓerde nawnaare ɗiɗo fondooji meɗen hannde julɓe ɓen dambitiɓɓen e kaaɗo diini tawi hiɓe jaɓi kaaɗo goonga mi alaa wolude ɗo fii attawaifu dalla ɗiɗo feddeji ooñi min ashia rafida wa sufiya wa amthali haula wonaa fii ɓe ɗo wonde wolde ɓeeɗo ko yawɓe haa anndi goonga ko goonga ɓe sali ƴettugol goonga kayfa yahdi llahu qawman kafaru ba'da imanihim wa shahiduu anna ar-rasula haqq wa jaa'ahum al-bayyinat wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ko oɗo jama wiiɗo no jaɓi kaaɗo goonga no dambiti e kaaɗo diine no jaɓi oɗo sunna si tawi woni a yeƴƴitike mo a darti a yiyay ko maapimma e muɗum ɗum woni sellugol kene on labe mbaadi ndin heɓa ñaw ka fondo julɓe ɗuɗuɓe hannde ne wondi ndeɗo no ngoɗo fondo e fottango meɗen wonde ko e maggo woni ko ruttete woni ko duugete ba'da allahi azza wa jalla fii masir neɗɗo on huccitande neɗɗo on kanko nda makko daari makko tawata kon hino ka wonki neɗɗo on yimo yiɗi ɗum himo faala ɗum a taway ko ɗum ko hiranta ko ɗum ko yankanta ban si tawi woni e ƴewtike maakuuji arɗi ka sharia ka deftere allahu jalla wa ala e ka sunna nelaaɗo makko on hiɗe waawi wiide wonde maloore neɗɗanke on fof e daɗal makko ngal fof hino humondiri e moƴƴugol fondo makko e hisugol fondo makko won allahu jalla wa ala wiiri yawma la yanfau malun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim ɗo ko kanko allahu jalla wa ala mo yewtude fiingal ko dargal o wiye ko dargal ko ñallal ngal tawata jawdi nafata e maggal sabuli nafata e maggal ɓiɓɓe nafata e maggal ko nafata neɗɗanke on deññande o ñande dargal ko si o ari ka allahu jalla wa ala tawahi mo ardi e qalbun salim ko wiyete ko ɓernde hisulo allahu wi ko ɗum ɗon tu woni gaɗangal ko ɗum ɗon tu woni malore nden deññande bande ɗo ɓernde ko kayre woni ko pilotata dendagal tere ibnu adama ɗe anani nanɗi goɗɗo ɗin ɗi hisi o heɗotako ko harmi
gite makko ɗen hisi o ndarata ko harmi, juuɗe makko ɗen hisi o memata ko harmi, ɗengal makko ngal hisi o wowlata ko harmi, koyɗe ɗen hisi o yahata ko harmi. ɗum ɗo fof woni ngo si tawi woni oɗo fondo o moƴƴi. نلام صلى الله عليه وسلم ما في حديث أبو صحيح البخاري حديث النعمان بن بشير نلام ما في ألا إن في الجسد مضغة حديث النجوت سنة سكتوا بمكة نلام ما في ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نلعب بماكي ترى الوتر هوير ووتر إنه ابن آدم ستوي نبن هوير دموجي بند مكن فو موجي ستوي وني نبن هوير دبوني bandu makko no fondu bone bi maana moƴƴugol nden ɗon hoyire e nder ɓandu ndun ko ɗum ɗon moƴƴini neɗɗankin ko fof makko waɗi moƴƴugol banu adama en jeri no hatojini yo tare ɗen fof moƴƴu fii yo on tigi wi'e ko o moƴƴo. qala man istahya min allahi haqqa alhaya فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة حديث أبي هريرة. إذن ندن هويره نلار ماكي ألا وهي القلب نلار ماكي إليه فن بل الله جل وعلا هولي wonde no woodi yimɓe tawɓe ko fii maɓɓe woni ko yiite jahannama nge tagira ko ardi noon yo jahannama tagire fii maɓɓe allahu janti boneeji maɓɓe ɗin o fuɗɗori bongol fondo maɓɓe on ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بل كان الله جل وعلا هولي wonde neɗɗo si tawi woni ɓernde makko nde boni haray himo majji ɓuri mummunteji haray hay mummunteji ɗi no ɓuri mo marde valeur e allahu jalla wa ala. ulaika kal an'am homɓe ɓe watti wiide ɓen lahum qulubun la yafqahuna biha. o wi kadi aya o wonde ko ɓeeɗo tigi walaqad dara'na li jahannam dara'na bima'na khalaqna wa ja'alna khalaqna wa ja'alna allahu tagiri yiite jahannama nden fii ɓee nde ɗo ɓerde eɗen haani wattande hille e mayre fiinu nde hisira fiinu nde wonira qalbun salim wonayi en ndaaru julɗele men ɗen tun wonayi en ndaaru mbaaji men ɗi tun hiɗa titiwaare hiɗa raɓɓindini conci hiɗa a mankataka juulirde hiɗa itta sadaka hiɗa jokki en ɗan hiɗa naam
taki ma ndartande ɓernde ala heɗade ko harmi ala ndarde ko harmi ndartude ɓernde ma honnude wayi hattun jindi ko ɗaɗɗi laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde kanko allahu jalla wa ala haaju makko ala en wawɗen no wona e mbaadi men ɗi woni ko o watta tarkise wona ɗo woni ko o ndarata fii peesugol en peesirgal men ngal ko allahu tabaraka wa taala ko nde ɓernde woni ko o ndarata e hadith aɗo ka sahihu muslim nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum kanko allahu tabaraka wa taala holli en wonde wona mbaadi min ɗin on darata wona ɗum ko peesirtama ya won moƴƴo ka makko naafiiɗa rawni ma ka ɓawli naafii ko arabeejo ma ko a ɓaleejo naafii hiɗa juuti ma hiɗa raɓɓiɗi ko o ndaratama ko moƴƴugol nde ɗo ɓernde ma ɗiɗo fof no haani en hollude wonde ɗen haani wattande hilla fiinde ɗo ɓernde jooni noon nde ɓernde wonande wowlede fii mum ɗo ko tagangel loɓngel danehal pen no rawniri ni neɗɗo on ko kanko andi si o reenayi o dane ɗo ka wonki makko ka ɓernde makko o maayida e ɗum ɗo taw ɓernde nden no rawni e si o accay boneeji ɗin naata ɗi ɓawlina nde ɗo ɓernde makko nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadith selluɗo تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه نلاله صلى الله عليه وسلم بماكي wonde nde ɓernde nde yiyata allahu jalla wa ala tagirinde ni hinde rawni peng hinde laaɓi poyi hay hunde ala e mayre joni noon ɗiɗo boneji ɗiɗo pankareji bakkatuji ɗi are ɗi addete ɗi weeɓitane wonki maɗa kin ɗi weeɓitane fondo maɗa on nelaɗo ɓe maaki kala fondo weeɓitaniɗo boneji ɗin kala fondo udditaniɗo boneji ɗin ɗi naati si ɗi ari bone hun naatu kun kala kun accay toɓɓum ɓale hun e ɓernde nden naatu kun kala accay toɓɓum ɓale hun e ɓernde nden kala noon fondo weeɓitanaɗo boneji ɗin tawa bone on ara tun fonno ngol ngo soko ngo salo ngoron ka jaɓude boneji ɗin naata nder ton nelaɗo ɓe maaki ɗum ɗon accay ɓernde nden ka nde rawni ɗon haa ɓerɗe yimɓe ɓe wawa ɓerɗe ɗiɗi ɓernde goo laaɓunde poyi
salinde boneji din kala ko boni nelaɗo maki nden ɗon ɓernde rawnunde laaɓunde nde lorrota ko ma damati samawati wal ard ɓe maki kono nde ɓernde ɗaɗen tawde kayre kala ko ari ko boni nde sannay nde tolnay nde wernay ka nder ɓernde bone hun natukun kala acce toɓɓum ɓalehum natukun kala acce toɓɓum ɓalehum nelaɗo maki ko noon ɓernde makko nden ɓawlirta nde ɓawlira toɓɓum haa nde fof mayre nde niɓɓita wahembure si nde sumi haa nde ruki no nde ɓawlirta noon tawa ko noon ɓernde makko nden ɓawliri nelaɗo ɓe maki oɗo hande kadi la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara oɗo hande kadi tawa o jaɓata ko moƴƴi few ko o neeɓa ettodede fii o accu ko boni kon tawa o wawata par ce que ɓernde nden ɓawli haa nde ruki ko ɗum allahu wi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ɓeɗo ko yimɓe tawɓe ɓen ɓe malali waɗi ɓe heɓali ko inete kon alqalbu salim amma yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko darotoɓe ɓe eto ɓe ŋaƴƴilo ɓe wakkilo ɓe tinno fiiwota ɓernde maɓɓe nden ɓawlu foyu ko ɗum nanata e du'aji nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaka waslul sahimata qalbi waslul sahimata qalbi allah mi torikema lootanan tuundi ɓernde an nden mi torikema ya allahu lootanan tuundiji ɓernde an nden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe torotono ɗum allah idan holli wonde ɗo hattojini en fof meɗen nde fewteten allahu sondo wo sondo toroɗen mo yo lootan en ɗiɗo fondoji moyɗen ɗi laaɓa fi wota boneji ɗi nototon ha tawa hande kadi e tawa en wawata jaɓugol goonga faamugol ko nafata waɗi neɗɗo si fiyo o daɗu o wa'ay wano moƴƴuɓe ɓe wa'iri noon joni noon kanko allahu o holli e wonde moƴƴuɓe ɓe ndeno aroyaka makko ɓe ardata e ɓernde tuunude abadan wa inna min shi'atihi la ibrahim id jaa rabbahu biqalbin salim oɗo ibrahima alayhi salam abul anbiya wa ibrahima alladi waffa ñande o arata ka allahu jalla wa ala allahu holli en ko honno ardata allahu wi ibrahim o arday ka allahu e ɓernde hisunde ɓernde laaɓunde ɓernde sellunde nde tawata nde tuuna hinde rawni nde tagiranono mo ɗum ɗo heɓata ɗum ɗo si wona wakkilare muhadaron ko falama wiide ko ya eto an kadi ñande aroyta ka allahu jalla wa ala ñande nguɗo tagu immintina adiɓe sakkitiɓe yawma yakhrujuna min al ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla dhalika al yawm alladhi kanu yu'adun ñande arata ka allahu jalla wa ala nden ñande tawa arday e qalbun salim yawma yakhrujuna min al ajdathi sira'a al ajdath jam'u jadath wal jadathu huwa al qabr ñande ɓe yaltoyta ka kaburuji maɓɓe tawa hiɓe hittina hiɓe tinno sira'an ko ari ka alqur'ana kono kelli ɗiɗi doga tinno yacco kono keli ɗiɗi sira'an arɗo on ɗo e sira'an arɗo on ka allahu jalla wala wiɗo yawma tashaqqaqu l ardu anhum sira'a dhalika hashrun alayna
yasir il faut majji ko fi dargal di ari de wallini golle molna musibe julbe teddube de wallini golle molanaade kono noy wa say yeggiti noy sen ala miijaade fi dum no way wasi en wonda e mapunde fi ngal nyallal ngal Allah jalla wa ala yoten fi mudum idan ndenyande kayimbe fo dogata hara hino yacco mo kala no hubbana werde mudum ndenyande hay hunde nafata banu adam si wona so ardi e qalbun salim yawma la yanfa'u malu wala badun illa man ata allaha biqalbin salim ndenyande hay fus ala ko nafitorta hay hunde ala ko nafata ma ndenyande si wona sa ardu e qalbun salim dum do no ngaldini fi hondu wadi hay hunde nafata ndenyande si wona si mi ardu e qalbun salim allah le no wi en ittu jawle men den sadaka o yoba en dum do e dum do e dum do yo en juulu o yoba en dum do e dum do yo en horu o yoba en dum do e dum do bi maana dum do bonnitama nafoore ala hande kadi e dum do honno woniri yawma la yanfa'u malun wala banun dum ko question janoni honno woniri jawdi nafatande nyande allah jalla wa ala le no wi wonde dépensobe jawle den o soditira naybe dum natal aljanna hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum tayib joni fi on dum fo nafoytande nyande wonawi gol wasitawi jawdi nafata wonawi gol wasitawi jawdi dabbaka ka gurnan do wonawi gol wasitawi tok ittugol sadaka tongama bal ko di woni laawi natirdi aljanna di ko o faala en yetade wonde kala gollal mojjal ngal waduda kala ko juuluda kala ko horuda kala ko sakkida kala ko hajjuda kala ko wadda umra kala ko wadda gollal mojjal si tawi woni ndedo bernde maada nde hisali a hebali ko inete kon alqalbu salim golle maden de nafatama hay hunde ni nyande kono non sa ari tawhid ardi qalbun salim ko ontuma ko juuluda ko nafete ko horuda ko nafete ko ittuda sadaka nafete ko hajjuda ko nafete ko wadda umraji nafete nafitora non hande kadi golleji din fo o falama wiide aslu on fi a jabani ya a pasu taw examen on ko do ya hebu taw alqalbu salim karmo ko bembe makay fi yo goddo hebu alqalbu salim bernde hisunde القلب السليم هو الذي اجتمع فيه 5 أوصاف. القلب السليم هو الذي اجتمع فيه أو هو الذي جمع 5 أوصاف. الوصف الأول القلب الذي سلم. الوصف الثاني القلب الذي استسلم. الوصف الثالث القلب الذي أسلم. الوصف الرابع القلب الذي سلم. الوصف الخامس القلب الذي سالم. القلب الذي أسلم والقلب الذي سلم والقلب الذي استسلم والقلب الذي سلم والقلب الذي سالم. فندو جدي فندو كلا فندو في يونغو هبو منتوري ويئede kongo قلب سليم ko allah wi kon
إلا من أتى الله بقلب سليم كما فندو مكو نgon sifitora ɗiɗo piiji jowi. الوصف الأول القلب الذي أسلم صفة أرانو أون فندو موƴƴo ko ngon fondo ngo andanɗa hoore ma ko ngo fondo jebbilanigo Allahu jalla wa ala, yani القلب الذي أسلم لله، القلب الذي أسلم لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. wonkikin ko matawo ki jebbilano Allahu jalla wa ala, ki jebbilorana Allahu jalla wa ala bitawhidi, ki jebbilorana Allahu jalla wa ala wotinɗingol mo. tawa ngoɗo fondo ngo heɓata haaju e goɗɗum go'o ma e goɗɗo goo si wona Allah. si o toroto ko Allah, si o faabinoray ko Allah, si o jortoray ko Allah, si o dandinoray ko Allah, si o mooloray ko Allah. التوحيد. si neɗɗo faɗi ko inete kon tawhid haray faqad ba'a bil khusran. الله جل وعلا وي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. كلا نتو منكرا دو توحيد، كلا فندو منكرا ووتين دينغول الله جبلا نومو جنتا مو جيال مكو نغال حقيجي مكو دين كانكو الله دي تيما هاراي اودو بيردي. الله وي هاراي كلا كو غولي كوم بيردي. اذن koma andinoɗen ko honɗum woni oɗo tawhid, ettoɗen faamen ko honɗum woni tawhid, ettoɗen anden ko honɗum bonnata oɗo tawhid, wa huwa shirku billah. waɗi oɗo shirku ko kanko woni a'zamu dhunub, ko kanko woni bakkatuji ɓurɗi mawnude bakkatuji ɗin. bimana goɗɗo so shirkani Allahu jalla wa ala, bakkatu makko on eɓɓondirta e neɗɗo yaruɗo beere, e neɗɗo waɗɗo zina, e neɗɗo ñaamuɗo riba, e neɗɗo ittuɗo wonki. bakkatu shirku on no mawni musidɓe julɓe tedduɓe. shirku danger mum on, bone mum on ñeeñini ha a fawniki e muɗum, aɗa wonɗa artirde a zéro. si tawino a gollanino Allahu jalla wa ala duuɓi 99 hara ko hitande wotere heddi ɗo ya timmin temedere, ma walla a golli tawa gurdam maɗan fof ko minute goto heddorɗa e gurdam maɗan fof, hara bila tagaɗa hiɗa gollande Allahu jalla wa ala, hiɗa rewde mo dewal laaɓugal jaɓangal, a shirkanimo fi lahdatin wahida, a shirkani Allahu jalla wa ala e seconde goto, e seconde goto o bonnay kala ko golluɗa kon, ko yon fuɗɗito e ba. bal bone oɗo shirku musidɓe julɓe tedduɓe hino yehi ha hewti ka tawata Allahu jalla wa ala jondeɗo yurmede yaajude, o yahi ha o monanoma mone, o tikkanama tikkere nde o yafotakoma abadan. si on tigin shirkani Allahu jalla wa ala, o maydi e on ɗon shirku, o tubanali Allahu jalla wa ala, Allahu wi o accana e fof si wona on ɗon, himo saati ka o accana fof si wona on ɗon. inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. idan shirku on ko khatarun azim, ko bone mawɗo woni shirk. ko
oɗo boni allahu jalla wa ala e yaajugol yurmede mum o wi mo maydi e makko o tuubali mi yaafotako mo few bal allahu wi o harminani on tigi natugol aljanna abadal abidin innahu man yushriku billah innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar neɗɗo teddali ka allahu jalla wa ala o mawni darja ha allahu jalla wa ala ronki mo hajagol rentina mo faade shirku billah bal moko baaɓe aduna on wiyete ɓen al anbiya wal mursalin ɓeeɗo annabaɓe e nulaaɓe kamɓe e hoore maɓɓe a tawayi ndi allahu jalla wa ala ko o mantata ɓe fof o wacca ɓe o ɓurna ɓe o holla himo suɓiɓe mo towni fi maɓɓe o yeetoto ɓe geɓal ko o waɗani ɓe kon fof wota ɓe ɓatto ko innete kon shirku si wona ɗum o bonnay kala golleji ko ɓe golluno nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam afdalul bachar sayyidu waladi adam ɓurɗo teddude ɓuraɗo yiɗede ka allahu jalla wa ala allahu tabaraka wa taala wimo walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin oɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu wi so shirki o bonnay kala golle ko o golluno o naadamo kadi yiite oɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wala takunanna min alkhasirin fama balu gayru ko ɗum wiɗa goɗɗo goo mo yina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan neɗɗo ko yo eto o woɗo ko innete kon shirk nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam noon no hulanno en ko wiyete kon shirku kono shirku mo ɓurno on hulangol en ko shirku mo tawata no fanɗi e meɗen daɗayɗo e makko ko wiyete kon ashirku l khafi ashirku l asgaru himo inne arriya'u himo wi'e assum'atu himo wi'e iradatu l insani bi amalihi dunya ɗum ɗo fof ko indele makko e goɗɗe goɗe mi wowlali e andi ɗuɗugol inde no tindina e mawnugol hunde noddetende oɗo shirk nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi wonde ko wiyete kon yiingo ko wiyete kon nani nani ko wiyete kon sirku tosoko nelaɗo maki oɗo shirku no hulɓini ɓuri masihu dajjal himo hulɓini ɓuri masihu dajjal masihu dajjal neɗɗo mo an tagangel ngel anduɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no yowti en fi muɗum wonde o aray ka sakkitorde dargal ka sakkitorde aduna ɗo o waɗay pankareji molanaɗi o ɗowa yimɓe ɗuɗuɓe faade e natugol yite jahannam waɗi o aray tawa allahu jalla wa ala no eltanimo yo waɗu kala ko faala o darna e goɗɗo o seeka mo pecce ɗiɗi fecco waalo to fecco waalo to o yilto o inna yo o wuuro immo on wuura immo daro o inna ko kanko woni allah jiyaɗon inna a fenay wona a woni allah o wiya ko on ɗum hoolorɗa allah kon ɗum hoolorɗa allah ma jiyaɗon innamo ko allahu tum woni warowo immintina o waɗa mo pecce ɗiɗi o wara mo ma o wara goɗɗo yeeso makko o inna yo immito immito ko hulɓini ɓuri ɗum ɗo kurannilaɗon sallllahu alayhi wa sallam janni en e julde kala julde yen moolo e bone masihu dajjal اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات
wa min fitnati almasihi dajjal nelaɗo janngayno oɗo du'a fi kulli salah si ɓe tayyike ado ɓe salminde wa min fitnati almasihi dajjal ko fitna mawnuɗo on fitna masihu dajjal idan joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadith arɗo ko musnadul imam ahmad nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo e fillango abi saidin al khudri radiallahu anhu o maaki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yaltuno ɓe tawi meɗen yeddondira fi masihu dajjal e riwaya goo tawi meɗen yewta fi masihu dajjal sahabaɓe mo kala no fillo ko nani fi masihu dajjal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki no woodi komi hulani on ɓuri masihu dajjal ɓenni honɗum nelaɗo maaki ashirkul khafi oɗo shirku suuɗiɗo e riwaya goɓe maaki ashirkul asgaru oɗo sirku tosoko nde waɗirta goɗɗum fiyo nane ma waɗira fiyo yi'e ma waɗira fiya heɓu geɓal ka aduna tawana fi allahu jalla wa ala woni ko waɗirɗa ngal ɗon dewal idan dewal ngal alibadatu la takunu illa lillahi jalla wa ala wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a idan fiyo fondo wonu fondo hisingo ko mango heɓa ko innete kon al istislamu lillah ko ngowɗo woni fondo aranon on sifa aranon e fondoji ɗin fondoji hisuɗi ɗin ko alqalbu alladi aslama yani aslama lillahi jalla wa ala bitawhid sifa ɗimmo on e sifaji hawtodiraɗi ɗin e nder fondo fiyo ngo wonu alqalbu salim ko alqalbu alladi sallama li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam القلب الذي لا يعرف إماما ولا متبوعا ولا مشرعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنتو هبو ندو فني كبرند مكو هيمو ماري جوكتيدو كو هناني لادو صلى الله عليه وسلم هيمو ماري شرعنو كو دينا كو ودا تواناني لادو صلى الله عليه وسلم himo mari waɗanteɗo campagne tawa ko sabu on o yiɗirta yimɓe ɓen ma o añira yimɓe ɓen tawa nane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo haray o heɓali ko enete kon alqalbu salim sahibu lqalbi salim huwa alladi yastaslimu liittibai rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fala wa rabbika la yuminun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ساوني صاحب قلب السليم كما جبل نراني صلى الله عليه وسلم بيدو يمبي بدعة بيدو يمبي ودا بيقولي بدعة نودي بيدوي e tawata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gollali ɗe honto ɓetti ɗum ko fi honɗum ɓe waɗanta ɗum allahu jalla wa ala nuli nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam o yeetike en objectif nelugol nelaɗo e meɗen ko fiyo o jannu en kaɗo diine ko fiyo o jannu en laqad manna allahu ala almuminin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم كفي أجنئ قلون لأنه صلى الله عليه وسلم بما كينو أنا أخشاكم بالله ميدو بري أنفوه لقول الله جل وعلا بل نلاد صلى الله عليه وسلم بما كينو إنما أنا لكم كالوالدي أعلمكم في الحديث الصحيح إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم نلا ما كاين ميمي واني اون وجوما بيونغوري مودum komi ari ko jannugol on goddo go o acca don ko nelaado sallallahu alaihi wasallam addi kon woni ko juldele
woni koko hoorete woni ko askarji ko jantete woni ko jangete woni koko moccete woni koko naafete woni koko moccitorte o acca ɗon ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam addi kon o créya goɗɗum goo ko o rewira allahu jalla wa ala tawana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi ɗum ko ɗum waɗi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e gurdam maɓɓe ɗan fof nelaɗo mankaali yewtugol jama on fi nde ɗo toɓɓere bal mi inna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha hande ɓe daraki ma walla ko ɓuri hewde e gurdam maɓɓe ɗan ɓe daraki waɗugol khutba si wona ɓe anditina yimɓe ɓen wonde diina kan koko o addi kon kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fuɗɗotano ko yewtere haɓe maka yani inna khayra alkalami siɓe maki inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ɓe makay inna asdaqa alhadithi kitabullah wa khayra alhadiyi hadiyu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa sharra al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala cheikh al-albani ɓe maki no fanɗi wiyetake waɗali few kono no fanɗi ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗata yewtere woni ko khutba ka hoore gangunal woni ko ñande iidi woni ko du'agol dewgal woni ko waajagol sahaba ɓen si wona nelaɗo andintineɓe nde ɗo toɓɓere inna asdaqa alhadithi kitabullah ɓe maka wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar musidɓe julɓe tedduɓe annabaɓe ɓen ɓe yeddetake si annabaɓe ɓe yeddama ɓe sallanama ɓe lundama ko probléme wonata ka hoore leydi allahu jalla wa ala holli en ɗum nokku ka o wi inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasul fa akhadnahu akhdan wabila ndaru siyaqul aya inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula mineli nulaɗo e moɗon onon ɗeɗo mofte wano mi nelirno non e fir'auna e yimɓe makko ɓen nulaɗo ɓayti fir'auna yeddi nulaɗo on allahu nangi mo nangal sattugal karmo koɓɓe maaki ko noon kadi woniri kala yedduɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder ɗeɗo mofte allahu nangoye on tigi nangal sattugal neɗɗo bid'a ko neɗɗo yawiɗo allahu jalla wa ala e nelaɗo makko on neɗɗo bid'a no wayi wasi tawi woni o wiyay wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o nunɗano waɗi allahu andimo ko nadata kon aljanna danda yimɓe ɓe natugol yiite o suuɗi konko o andi ɗon o ronki feññinande jama on ko nadata ɓe kon aljanna joni noon kanko neɗɗo bid'a on himo ari himo hollude jama on ko honɗum nadata ɓe aljanna ko ɗum accinimo adkar ji nelaɗo ɗin jokkinimo dicruji goo ko ɗum waɗi yo neɗɗo heɓu du'a ko janga ñande wo ñande tuma nde o wowlata wo tuma nde o wowlata tuma nde o toroto allahu wo tawana e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ƴetti ɗum ko ɗum addi waɗugol mawluduji bid'aji ko ɗum addi waɗugol sadakaji bid'aji ko ɗum addi waɗugol julɗele iidije bid'aji ko ɗum addi waɗugol ko jangete bid'aji ko ɗum addi waɗugol kurunji jangugol alqur'ana fi du'aji bid'aji ko par ce que hiɓe jaɓi ka fonki maɓɓe wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o nunɗano yettinali kaɗo dina no haniri noon imam malik rahimahullahu taala ko ɗum waɗi ɓe makayno man ibtadaa fi lislami bid'atan ra'aha hasana faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala neɗɗo bid'a no hulɓini bid'a noon ko dogete ɗum wona ko ɓattete waɗi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rat kala golluɗo gollal ngal tawata yamirore amen arali e ngal ɗon gollal min wiyo ngal waɗe nelaɗo maki haray ɗum ko ruttete ɗum e jomma muɗum idan fiya heɓu ko innete kon alqalbu salim e to woɗɗitoɗa kala ko innete kon bid'a
eto woɗɗitoɗa kala ko innete kon bida. Alwasfu thalithu alqalbu alladi istaslam. Sifa tammo wonay ɗo on e nder fondo fiyo neɗɗo on aru yawma alqiyama tawa himo mari ko innete kon alqalbu salim, ko ya eto heɓa fondo jebbilanigo Allahu jalla wa ala ka koddori e makko fi qada'ihi wa qadari. Tawa ko Allahu jalla wa ala hoddiri e ma wo heƴay, a jaɓay, a ɗoftoto. wona ya wonu neɗɗo dartotoɗo koddori e, na ya wonu hiɗa weltani Allahu ɗa muññi, hiɗa jebbilani mo fanni no weli, fanni hiɗa ndikki ko Allahu wahidun, fanni jawdi no woodi ko Allahu wahidun, fanni ɓuttu no woodi ko Allahu wahidun. ñande heɓuɗa soñja wo murta, yaha ndara ka lasindoɗa, yaha ndara ka fewjinoɗa, yaha ɗaɓɓa ko haɓɓitoɗa, yaha ɗaɓɓa ko ya sornete koye ka ley tabal ma ka ley danki ma ka ɗuma, par ce que satti joni o tiyetike ha ɗum mannike joni ala ɗum mannade, yaha ɗaɓɓa goɗɗum inna koko fandora. maɗum Allahu hoddira e maɗa perdi, maɗum mayale, maɗum nawnaje, saloɗamo ka wonki maɗa, mononoɗamo tikkanamo ka wonki ma. buyno wonde ɗum taw ko ɓaytum feere ala, kono a taway si a ndaari fewndo ka heɓiɗo musiba on, mone mo ɓe marani on Allahu ka wonki, ko si ɓe yiyaynomo tun ɓe wubbayno ɓe nangodira, hara ɓe weltorta koddori e Allah on e dow maɓɓe. ɗum ɗo ko majjede diina ni, angal jaɓugol jebbilanagol koddori e Allahu ko majjede diina. waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli en ɓe maaki inna idama al ajri maa idami al bala wa inna allaha ida ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhat. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kono albala uji ɗin tiiɗiri wo e hoore neɗɗo ko noon joddi makko ndi mawniri ke Allahu jalla wa ala. no wayi so tawi woni ɓe faala e yetade wonde si tawi woni Allahu no faalanama geɓal mawnugal ka makko, o jarri borte e hunde sattende e dow maɗa, o liɓay sattende e dow ma, o haɗete piiji goo ɗi faalaɗa, tawaɗa faalaɗi heɓude, o sakko o inna heɓata ɗin ɗum piiji, rewa kala ngal rewata o wiya heɓata, tawa hiɗa ɗon ko on ɗum woni solution on, ko ya jaɓu jebbiloɗa, ko ya weltor koddori e Allahu on, weltor ko waɗanma kon, weltor berka o waɗuma ɗon, jaɓanamo. wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi walthamarati wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. idan fiyo neɗɗo heɓu ko inete kon alqalbu salim la budda an yastaslima li qada'i llahi wa qadarihi. toɓɓere nayaɓere nden ma ɗum sifa nayaɓo on fiyo neɗɗo heɓu ko inete kon alqalbu salim ko ma o heɓa alqalbu alladi salim, yani alqalbu alladi salima min kulli ma yasudduhu an dinillah. ko ma neɗɗon eto ha o heɓa fondo mo andanɗa hoorema ko fondo hisungo e kala ko sakkotomo ga e diine Allahu jalla wa ala. ndaaru ko honɗum wonma puyɗinde. no woodi woɓɓe ko sakkiɓe e diina ko o téléphone maɓɓe, si ɓe waɗi connexion ɗum ɗo sabu connexion ka téléphone maɓɓe ko ɗum haɗata ɓe juulugol waɓutuji ɗin e sa'i majji, ko ɗum haɗata ɓe adkaru sabahi wal masa, ko ɗum haɗata ɓe juulugol shafi'i witre, ko ɗum haɗata ɓe heɓugol wirdu alqur'ana jangeteɗo sabu téléphone. woɓɓe no woodi ko boutique maɓɓe on, woɓɓe no woodi ko télé hunkunka suudu, no jooɗi no ndaarude télé, no ndaarude filmu, no ndaarude série ji, o épisode ɗo lanna oɗo ara, oɗo pese lanna oɗo ara, kayiɗa wo no luɓo filmuji no lando no télécharge no ɗumanno, taw ko ɗum woni puydanɗan. woɓɓe no woodi ko rewɓe woni ko murtini ɓe sabu jokkugol rewɓe puyɗa. woɓɓe no woodi ko musique, heɗagol musique,
si heɗaki musique haray wondotako woɓɓe no wodi ko fiimugol yara mo kala e noone ko puyɗini ɗum eggini ɗum faade dina allahu jalla wa ala eto anda kon ɗum puyɗinma etoɗa woɗɗitoɗa konko wonma puyɗinde sakko ma ga e janngugol qur'an sakko ma ga e jantagol inde allah sakko ma ga e juulugol waɓutuji ɗin sakko ma ga e immagol jemma naafa sakko ma ga e waɗugol moƴƴereji ndaaru kon ɗum wonma puyɗinde koma anda ɗum ɗo etoɗa laaɓa e ɗum ɗo fiya heɓu ko innete kon alqalbu salim idan alwasfu rabiu ko alqalbu alladi salima an kulli ma yasudduhu an dinillahi jalla wa ala alwasfu alkhamisu wal akhir sifa jowaɓa on ko ɗo on sakkitoro ko kala fondo yani huwa alqalbu alladi salam ko ngoɗo fondo hisango e muɗum ngoɗo fondo hisango e muɗum sa wakkilike a hisi shirku a woni neɗɗo tawhid a wakkilike a hisi bid'a a woni neɗɗo sunna a wakkilike a jebbilanike allahu koddoriyeji makko ɗin a wakkilike a hisi e kala ko puyɗinte ga e dina allahu jalla wa ala kan etoɗa yimɓe ɓen kadi hisama etoɗa yimɓe ɓen ɓe hisama wota wonu neɗɗo hasidi wota wonu neɗɗo konnotoɗo wota wonu neɗɗo cukkotoɗo yimɓe ɓen wota wonu neɗɗo lorrowo a wondotako ka juulirde a wondotako ka musidal a wondotako ka marché a wondotako ka biroji hayɗa o anɗa mari tun hen anɗa mari tun dahina anɗa mari tun haɓidaɓe anɗa jokki tun kaari ko ma tun fi kaarijo bona an a yiɗa yigol kaari yeeso ma a yiɗa yigol gaynuɗo haaju a yiɗa yigol ka haaju goɗɗo moƴƴata la budda an yaslamaka annas almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ko woni julɗo haqqan ko on julɗo mo tawata julɓe ɓen no hisi e makko ta lorru yimɓe ɓen am yahsuduna annasa ala ma atahum llahu min fadlih kon no hasantoɗa yimɓe ɓen honɗum lorranta yimɓe ɓen honɗum wonanta mone goɗɗo fi honɗum ko allahu woni sendude arsikaji ɗin sa yi goɗɗo o ɓurima suudu o ɓurima oto walla bangal o ɓurima ɓewngu o ɓurima ɓiɓɓe o ɓurima jawdi o ɓurima butiki hewɗo o ɓurima gandal o ɓurima honɗum nde istaslim lillah jebbilano allahu jalla wa ala ta haaso yimɓe ɓen ta lorru yimɓe ɓen nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadith abi hurairata radiallahu anhu nelaɗo ɓe maaki wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu qila man ya rasul allah qala man la yamanu jaruhu bawa'iqahu nelaɗo maaki ɓe wondiri allahu laabi tati ɓe maaki neɗɗo wonata gomɗinɗo gomɗinal sellungal gomɗinal timmungal goɗɗo gomɗinta gomɗinal timmungal haa tawa yimɓe ɓen kawtal makko ngal hula bone makko kawtal ma ka yima wo mo hulita ño'umo mo huli so voyage ta luttitumo ka makko himo huluma o yiɗama ɓattagol mo andi ɗengal ma ngal walaki mo andi sa nani goɗɗum haray ɗum yeehi mo andi sa weddodi e kaari en haray fi makko boni ha joni haray iman maɗa on o timmali idan ko yen eto rene on fondo men on e ɗiɗo jowi heɓe ngoɗo fondo moftuɗo ɗiɗo jowi alqalbu alladi aslama والقلب الذي سلم والقلب الذي استسلم والقلب الذي سلم والقلب الذي سالم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلاص ما عندك ما عندك on tonguetti